Vacheripe hinek phuri aula ke chave zarublinele o rimlanya. Tu kine omari be mashkar o muslimanya hem rimlanya. Paula choleso od sustvo od dujinya na janel dalila cho chavo mulo ili jibdo. Yek divei alo ek choro hem khuvelala che ko udar khana rodela latar. I akoi oi kokre ine ki potreba. Vechanja i khana hem valanyate hal. Hemosimo dia hrana na hinela aver, ke diklaje čore dinjale i hrana. Zatim čerđa dova, ja rabbi irin maj mekle čave, neko bor divena kla, a o čavo hinela čeki jangla. Ojba čerđa mukljeli sa je zarobljenikon ovo odgovorini na, samo man. Pučljale sar vačeri dok beštijumko zarobljeništvo mo proji neko lancu. Kotar yek puti olan co chindilo, a on chudisalile ko chinyale. Pa anjeme pana yek lanco en panleman amolantia yek palo aver chinyona. Pa odlučinjete pučen pekle biskupe kotar akava, jele hem pučlele. U biskup vichinyaman hem pučlaman isitutli dai bogoboyasno. Vacherjum po u biskup vacheri shai čerđa čedova hem klele. Idai pučljale kova dive hem vreme olanco čindilo, ket vačerđala će ispostavisalo da je tano isto vakti ke dinja i hrana e čorolese. Halalen, morate približnamen e Allahese preko amare šukar buča, a džihar so ket kanaka o pari pe tu vačer, ja rabbi, cide mandar akijane vola, zbog mekle šukar buča, kola radi tuče čerđunen.